Kubaho unezereza umutima w'Imana cyangwa se ukora ibihimbara umutima w'Imana niyo ntego y'umuntu wese ubayeho kuri ino si waremwe n'Imana. Imana yagushize hano kuri iyi si kugira ngo ubashe gukora ibinezereza umutima wayo, ariko abantu benshi uyu munsi bahisemo gukora ibintu binezereza gusa ubuzima bwabo. Kristo arifuza ko uyu munsi ufata umwanzuro wo kumwizera no kumwakira mu buzima bwawe kugira ngo utangire gukora ibinezereza umutima w'Imana. Ntago bishoboka ko wanezereza umutima w'Imana udafite Kristo mu buzima bwawe. Ikintu cyambere ugomba kubanza gukora ni ukwemera, kwizera no kwakira Kristo akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akabohora ubuzima bwawe, akaguha amahoro, akakuvana mu byaha, akakuvana mu mwijima Satani yagushizemo, ugatangira kugendera mu muco w'Imana. Ijambo ry'Imana atubwira mu gitabo cy'Abikorinto ba 2:5 umurongo wa 15 ngo kandi yapfiriye bose nawe uri muri kuranyumva kugira ngo abariho be gukomeza babaho kubwabo. Hagarikiraho gukomeza kubaho kubwawe, ngo ahubwo ngo babeho kubwuwo wabapfiriye akanabazukira. Nshuti yanjye uri kuranyumva, Kristo arifuza ko ubaho unezereza Imana, ukora ibinezereza umutima w'Imana. Ese wafata umwanzuro uyu mwanya wo kwizera Kristo no gukora ibinezereza umutima w'Imana kugira ngo ubashe kuzabaho iteka ryose mu bwami bw'Imana kandi unezerewe? Iyi si tuyibayeho igihe gito gusa, kanya gato, ubundi tuzayivaho twongere tubane n'Imana iteka ryose. Kugira ngo rero ubashe kubona ayo mahirwe nuko wemera kwizera Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ese waba warizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Utegereje iki? Uyu munsi uracyafite ayo mahirwe yo kumwizera no kumwakira agahindura ubuzima bwawe kandi akaguha ubugingo bw'iteka. Imana ibagire neza kandi baho umutima wo guhora mukora ibinezereza umutima w'Imana. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.